Evo, imali smo prezentaciju projekta i firme i ovog projekta o kojem se zapravo radi, znači autonomne vožnje i robotaksija, gospođi von der Leyen i predstavnicima vlade i Europske komisije. To je projekt koji može imati jako velik utjecaj ne samo na našu firmu naravno, nego i na Hrvatsku i širu zajednicu, jer smatramo da budućnost mobilnosti će se potpunosti promijeniti. Mislimo da u budućnosti će automobili biti nešto sasvim drugačije nego što su danas. Now, being here with you, Marta, and having seen the presentation, I must say I'm deeply impressed. I have seen the future present here in Croatia. Treća točka ovoga posjeta je namjerno odabrana da bude baš ovdje u Svetoj Nedjelji, u tvrtki Rimac, da pokažemo i komisiji, ali i svijetu i javnosti da Hrvatska, evo kao što je i Mate u prezentaciji rekao, na baštini Nikole Tesle, ima mlade, kreativne ljude, inovatore, ljude koji u potpunosti razumiju trendove sadašnjosti koji će se transformirati u realnost u budućnosti. Da, apsolutno auto koji neće imati vozača. Znači mi razvijamo auto iz nule koji nikad neće moći imati vozača. Znači ako ne uspijemo sa projektom, sve te novce koje smo uložili, stotine milijuna koje ćemo uložiti u razvoj tog auta i svega, znači idemo all in, nema povratka. To nije auto koji možeš staviti jedan dan volan, a drugi dan maknuti. On je baš napravljen da je nemoguće ga napraviti da ide u prodaju običnim korisnicima. Jel? Mora biti autonoman. I cilj nam je 2026. to napraviti. Da li imam garanciju? Nemam. U poslu je sve moguće. Ako ne odradimo po pravilima i ako dobijemo novce i ne odradimo po pravilima, trebamo vratiti novce zato što kasnimo, šta već, vratit ćemo. Kako ste onda premijera uvjerili da baš vi budete u planu? Pa nismo mi uopće uvjeravali nikog da budemo u planu, oni su zapravo došli nama. Ono što je činjenica i što možete pitati ministre, u Hrvatskoj nema projekata koji su spremni i koji zadovoljavaju kriterije, a plus to, znači mi imamo kapacitet, što se može vidjeti tu, privući stotine milijuna eura investicija. Mi smo ovaj projekt već radili 3 godine prije, nismo ni razmišljali o planu oporavka ili tako dalje, oni su došli kod nas i tražili projekt i mi smo ga imali.